Assalamualaikum. Biz эми at жана тай бээлердин баларын билип берели достор. Канча экен мынау? 100 000. Не бул? Бишкек. Бишкек ат ба? Бул бизе калтараш. 100 000 кеми бар дейт эси. Эркек тай 100 000 кеми бар дейт эси. Бишкек дейт. Телефон номерин жарыялап коюң. 72 менен. 0772 77 13 93. 77 13 93 номерине чалсаңыздар болот. Бишкек тай 100 000 кеми бар дейт. Канча жашар? 1,5 жашар экен, а? 1,5 жашар дейт. Бою канча чыгышы мүмкүн чамаңызда? 1,50-тен жогору дейт, а? Сол 1,55, 1,60га жакын экен. Каерде жүргөн? Бишкекте жүргөн да. Бизге келгенде канча болду? 1 апта болду. Азыркы учурда ушул 1,5 жашар Бишкек тайы Ноокатта жаңы Ноокат мал базарында сатууга коюп жатат. Номерин жарыяладык. Байланышка чыгып, эси менен кеңири сүйлөшүп алсаңыздар болот. Сиздики канча? 80 000. Бул да Бишкекпи? Экөө шерик. Жанагы номерге байланышка чыкса боло берет, а? Бул шерик экен, 80 000 дейт. 80 000. Бараке, ассаламалейкум. Канча экен бээнин баасы? 80 000. Булуну эркекми? Ургач экен, а? Канчанчы туушу? 4-нчү. Номериңизди жарыялап коесузбу? Мүмкүн болсо звоноктошот. Номерди айтып коюңчу. 069 747. 069 747. Шын айтыңчы 0 999 0999 дагы 999 999 747. 747 номерине байланышка чыксаңыздар. Ушул Б кулуну менен жаңы Ноокат мал базарында 80 000 кеми бар дейт. Достlar 15 000 kemi var, ha? Aha. Harake attın bağısı kança eken? 80 000. Kança yaşar? 1 yaş 3 ay. Başta 1,5 yaşar da koyarayla. Bişkek çalış be. Ya özünde Karabay. Bişkek be. Telefon numaranızı jarıyalap koyun. Telefon ben işletmiyorum. At suyucular bilesiz, yüzüne gelip görüp alıp ketep. Telefon işletmiyorum. Koy korosundan kımbattaydı. Ballarınız telefon adres aytın anda. Bir ayın hakkı. Жаңы Ноокат. Kançaga bermediniz? İnce mi? Yok. Ben bir girdim. Ha bu Can үйрөнчүк. Ha Can girdi ha. Жақсы. Telefon sizdikin жарыялап коюң, таныган болсоңуз. Бул Кыргызстан боюнча звонок кылат, өзүңүздүн номериңизди. Ha, doğru. Nomerdi vereceğiz bollardı. Bollardakini 703 milyon. Ha, 703 000. 47 62 ne olur? 47 62 03 номерине байланышка чыксаңыздар, 1 жашар 3 айлык Бишкек тай. Nerede çıkarsın değil YouTube. Тайдын пулун айтып коюңчу. Канча? 50 000. Быйылкы кулун окшойт, а? Быйылкы. Канчага бербедиңиз? 37 бербедиңизби? Телефон номери жарыялап коюң, эгер сатылбай калса, бир аз байланышка чыгышат. 0556 10 69 36 номерине байланышка чыгып, тайдын баасын билип алып кетсеңиздер болот. Адрес жаңы Ноокат. Ne kılar? Мына ошо аттын не дейт? Канча дейт баасын? Арага аттын пулун айтып коюңчу. Аттын пулун. He. 150 000.
150 ming. Ulagı var eken ha? Ulagı var eken. Qancha yashar? 3 yashar. Qanchaga berib edingiz? 100 mingga berib edingizmi? İşi barmı yok mu? İşi. Boş qiladi. Chodamlar desa ham davlat. Yok hem bayağı pala işlerine. Ol ishlarini Telefon numaranızı da aytın hem. 51 ming. 0551 Hammasi yo'q. 2095 04 nomerine baylanışqa chiqsangizlar. Adres Жаңноқат. Жаңноқатта mı olsa? Beraqa bir vurun şu atdı. Bastırıp. Kişine bastırıverin ha. Aha. Aha. Ulağı var deyip dostlar. Boyu 1.65'in tekerege çıkartken ha? 1.65. Söz akşamken. Attın pulunu aytıp koyasız mı? 70. Bazı uca pişirile kalıptır ha? Bazı pişirile kalıptır, yaxşı. 70 min deydi. Telefondan verin, jarıyalayın desem, kolun karma bağıldatken. 70 min deydi muşul attı. Attın bağısını aytınçı? 80 min. Tay eken ha? 2 yaşar ha? 1,5 yaşar. Kayak, Bişkek be? Karabayır, özünün Karabayır ha? Qancha verip aytasыңар? 50'ke verip aytasызlar ha? Telefondan ver, jarıyalayasız mı? Ha? Özünüzdükü? Ha. Ha, aytın. 0700 81 44 11 nomerine baylanışqa çıksanızlar muşul at. Qaysi yerden? Adres? Temirqoruqda. Noqat rayonuna qarashlı Temirqoruq ayılında şul at. Hazır günde şul at, şul jerde baylanışqa çıksanızlar 80 min kemi var deydi. Naşı menen dostlar biz bazarga, Жаңноқат mal bazarına girgen attardın bağlarını bildik. Anlıktan bizden kanalga жазылып, biz menen bizden kanalından çok olunuzlar, videonun akırını beri görünüzler. Klas basıp, komentari kaldırınızlar. Biz sizler için şunday bir mal bazar, soda satık yerlerde xizmat qiluvga daima tayyor bo'lamiz. Anlıktan bolingizlar, tinch bolingizlar. Ko'ngil burg'aningizlar uchun cho'ng rahmat.